শাহৰুখ খান জেহাদী শাহৰুখ খানক জীবনতে জ্বলাই মাৰিব এজন বাবাই কাৰণ এটাই হিন্দী বোলছবি নাম পাঠান পাঠান নামৰ হিন্দী বোলছবিখনে তুলপাৰ লগাইছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশ পাঠান ছবি মুক্তি দিয়া ছবি গৃহক এটা এটাকৈ জ্বলাই দিব অযোধ্যাৰ বাবাই অযোধ্যাৰ বাবা মহান পৰমহংস আচাৰ্যই শাহৰুখ খানৰ পোষ্টাৰ জ্বলাই কয় যে অভিনেতা শাহरुख খানক লগ পালেই জীবনতে জ্বলাই মাৰিব। शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। শাহरुখ খান আৰু দীপিকা পাডুকনৰ অভিনীত পাঠান ছবিৰ বিতৰ্কৰ অন্ত পৰা নাই। দীপিকা পাডুকনে পৰিধান কৰা গেৰুৱা ৰঙৰ চুটি বিকিনি পিন্ধাই কাল হল নেকি পাঠান ছবিৰ ৰাজনীতিৰ পাছত ছবি গৃহত সোমাল নেকি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বতাহ শাহरुख খানে গেৰুৱা বস্ত্ৰই অপৰাধী হল পাঠান ছবিৰ। নিউজ ডেস্ক ডি লাইভ 365। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा।